Ril, kita buka Mobile Legend berseason Ril. Oh iya main. Oh, ima ayo Ril. Oh iya. Dah mau ngecek mabar. Ima yung pa itu mah. Beri dalam. Main Mobile Legend. Beda Roy, main Mobile Legend mayung. Kalau iba HP, ima bina kalau pain. Bo. Talaga main kau jeling bain. Oh iya, iya muka. Welcome to Mobile Legends First Blood. Ril, ya kata Ril, telur Ril. You have Lihat slain telur Ril, betul lah bawa lah, apaan Ril? Aduh, bo. enemy legendary. Aduh, mateng. Astagfirullahaladzim. Cek ingat kiroi. Ronaku alukat. Kenaku Princess Mia. Jong, tên đúng jong malam jong. Khi sop puna pak lo jaga. Rồi, lo habis tak cerita tidur rồi. Gimana Ril? Tidur Ril, tak ada ku sok punya lo jaga. Gimana juga nak? Tembang gue pengen penis. Iyo, baik kan? Lu kok kiki mata lampu yang? Tak ada karang gue. Sedang ini utang ibu yang tak mau gue. Lửa na toàn ha, thằng nghe đình to rồi. Thằng nghe tinggal kia dan sop pu. Jong, jaga jong. Tuh, hari yang bareng kilo jaga. Jong, jaga jong. Usolli sunnatal qawmi Allah Allah Sami Allah 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 Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah. Lah, nak kilo juga tor. Jaga jom. Saya sok gue jom. Jaga nah. Ayo jom. Jaga jom. Saya sok gue. Ari iya boleh. Ayo jaga jom. Saya sok gue. Jaga. Ini cekik, bebek cekik, sabar yang beli pustaka ni. Saya dulu ya. Dul. Sabar dulu.
Ayo bakongan. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي فرض الصبح ركعتين قبل الإمام لله تعالى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم Darem ustaznya. عابدون Al-Fatihah na nyaman. Surat aku lepas. Dula. Pancung gua lagi kemarin. أكم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن الله 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 Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah Hei jom, lengkar. Ada pada udah atau betul. Dia udah memecah. Pasti sangkan siapa dengan sokku. Ku tak ada keberdeman. Serosya main to. Malaysia berjemaah sokku, Malaysia sangka. Karena apa coba? Keutamaan orang berjemaah harian petoleh korkenceren mun berjemaah mun tak berjemaah apa jam TV cuma ning situng kenceren dong pas mun berjemaah sok pujian paden apa jam satu malam pen kerja dong cepat sakena efek kon ye tak kira begitu